Alright, gue udah grinding akhirnya juga di sini. Nah ini ada orang tertidur, gua apa-apain nih. Kita ajak ngobrol dulu. I'm so hungry. A wise man once said, where you're hungry, eat food. Ya iyalah, lu gitu doang anjing. Nah di sini ada peti guys, belum gua ambil. Tapi ada ngurangin darah mulu gitu loh. Gila tuh. Ih. Ini gak bisa diapa-apain ya. Sini ada apa guys? Walah. Lah. Ih si anjing. Ada jalan cok. Terakhir kita harus puter-puter kah guys? Oh alah, tadi aja gue nggak sholat situ cok. Gak bisa kesini ya guys. Nah ini ada yang ketutup guys. Nah di sini ada lagi nih. Cuman ngelewatinnya gimana ya? Lewat aja gitu. Darahnya lumayan juga kesedotnya cok. Aduh kepencet lagi. Decoy doll. Berantem dulu dah. Ini ada yang lari kok, kita bantai aja. Miss dong. SP tuh spirit ya. Ini musuhnya kuat-kuat banget guys. Gue belum dapet spot enak buat branding. Yang SP gede musuhnya rada susah tapi agak mematikan gitu. Ngerti gak sih? RPG kan kayak gitu ya, cara cepat grinding. Gue udah level 24 tapi berasa kayak nggak ini loh, nggak sakit. Dah. Ih si anjing tembusnya di sini cok. Tolol ya. Tadi aja gue langsung ke situ cok. Nih guys, inilah ini apa peringatan buat kita untuk selalu memutar kamera. Tembok aman, tembok. Ini apa nih guys? Gue kira ada lubang. Mau bantai dia gak? Mumpung masih di sini sih, gue bantai lah ya. Kita puterin aja guys. Wait, pinter dia anjing. Kita bikin preventive attack bos. Ini sakit tau. Mati kok sih. Gak usah heboh-heboh lah. Yang ini baru pasti sakit dia. Gila gak sih? Gak usah lah ya, males. Kayaknya masih banyak sih. Ntar itu tuh apa?
Wah, ini harus muter-muter kamera sih. Pantai dulu dah. Ini bisa di restore lah ya. Kita pakai yang gratis aja guys. Soalnya pas gua lagi grinding offline gitu, pakai jurus dah tuh. Ntar, tapi gua mau ngambil dulu. Ambil aja lah ya. Tuh ada ini anjing. Ada jalan gitu guys. Cuman bodoh lah ya, kita bisa purify lagi cok. Ya monster anjing. Shit, ini lagi guys. Duh, bisa mati gak ya? Mati gak sih? Mati lah ya. Ini gue mati sama dia cok kemarin. Mati, bagus. Wicked eye. Ya. Please lah. Kok defense sih? Dia lagi guys. Mampus, overkill. Bahaya guys. Bahaya guys, gak bisa kayak gitu itu. Loh. Loh. Ntar, tapi gue mau ke... Ya ada apa guys? Nge-lag. Gue heal dulu dah. Parah amat ya. Waduh, gue gak ada jurus lagi cok. Berarti ntar cek item dulu. Fusion. Itu banana. Battle boots gue udah pakai. Bracelet. Naikin apa sih guys? Strength. Dev doang ya. Wah, ini sih parah gue ya. Speed trinket. Udahlah, gitu-gitu doang ya guys. Yuk lanjut.
Pokoknya ada tempat save guys. Kita save dulu. Save di bawah aja. Apa ini? Apa ini? Ini berbeda katanya. Aneh banget. Dia tinggal di sini. Siapakah yang tinggal di sini? Lah, ada boneka-boneka. Lah, si ini. Siapa? Pilia ya? Bukan Pilia, Cok. Siapa namanya? Yang pokoknya waktu itu kita ketemu dah. Pilia bener. Gue lupa namanya. Palvina apa Pilia sih? Pilia. You have to change it. Oh. Siapa? Oh, ini beda lagi. Yang tadi tangan kirinya warna ungu yang kita ketemu di padang pasir. Yang ini tangan kanannya oranye gitu. You. Wih, siapa tuh? Great Temple Palvina. Emang iya? Oh, iya ya. Naga juga dia. Kalau dia full body, Cok. Tinggal palanya doang. Yang hitam itu. Ini masih tangan kanan sama bahunya doang. Bahu kirinya doang tuh. I'm not sure how to handle this. I mean, Ignis have been. You can't think about Pilia the same way you would about normal people. It's pointless. Is that true? You've really been in here for 10 years? Yes, I will not. Gue gak bohong sama lu katanya. Faktanya, gue pengen denger lebih tentang insiden di Great Temple katanya. Seseorang yang sudah menghancurkan monolit. Seperti apa dia katanya. Rambutnya hitam dan bajunya juga hitam katanya. With horn, dengan tanduk dan kuku tajam lah ya, kuku panjang seperti yang lu punya katanya. Gue ingat dia bilang namanya he wasn't exactly shy about announcing himself. Dia nggak malu menunjukkan dirinya gitu, mereveal dirinya gitu. Gulfit. Oh come on, give me a break lalu. You can expect. Lu nggak bisa ini apa? Mengharapkan gue untuk mengingat detail dari dari situasi yang sangat menakutkan seperti itu. He look really evil. Dia terlihat sangat jahat lah gitu. He stares and shivers down my spine. What's his name? Virtus. Yeah, that was it. Virtus anjing, Gulfit anjing. Ngaco ya lu. I myself am trying to capture him. Gua berusaha untuk menangkap dia gitu. Bad reputation. Dia membuat orang-orang drag people reputasi yang buruk kata dia. How about the sitting your weapon and telling me what you know about Virtus' latest atrocity. Taruhlah senjata lu, ngobrol sama gue, kasih tahu gue tentang Virtus katanya. Oke. Gue bakal percaya sama lu untuk sekarang. Let's have some tea. Anjing, diajak minum teh, bos. Come now, get to your seat everyone. Duduk kata dia. As everyone sipped Pilia delicious teas, Cecilia described their journey this far. And I think that's about it. Have I forgotten anything? No, I don't think so.
Oh my, you were in real danger. Kamu berada di bahaya, di dalam bahaya katanya. Gua nggak sadar that so much has happened. Udah banyak yang terjadi gitu dia. I've been slacking off too much. Gue slacking tuh apa ya, bermalas-malasan kali ya. I can't wait to get out of here and go after them. Oh, Ignos, what it was it? If you've been in here 14 years, then you must know how a way out, right? Don't tell me you haven't been outside once. Jangan bilang lu nggak pernah keluar sesekali. Truth be told, I have not. Nggak pernah keluar dia. Katanya sangat nyaman di sini katanya. Tapi kalau lu pengen tinggal di sini, live here. Tapi kalau lu pengen pergi dari sini, gue bakal senang untuk assist apa ya, memberi dukungan ya aja. Bukan memberi dukungan, assist tuh kayak menemani, accompany ya, menemani lah. Anjing belajar bahasa Inggris cok di sini. If Virtus is taking other race, I cannot remain here any longer. Then would you mind leading us out of here as soon as possible? Secepatnya kita keluar yuk. Lu bisa nggak? Katanya. Then would you mind leading us out of here as soon as possible? Is that okay with you, Cecilia? It's fine with me. Really, I'm sorry. We had to go so soon. Before we could really talk to Pilia. I don't think that's the case. Lucu nih, banyak ini ya, lawak inside jokes ya. So we go then. Yeah, let's go. Wait, you're coming with us? Wah, dia ngikut kita nih, jadi party nggak? Of course, when it comes to traveling, the more the Palfrina, I know you've always been kind of a lone wolf. Kamu seperti ini apa? Serigala yang kesepian kan ya. But deep down you're such a good kind person. Kamu tapi lu seperti lu kelihatannya baik katanya. You're just not very tactful around other people. Right, Dualis? I said my name Rafael. This is really weird. Disebutnya ini ya, julukannya mulu ya. Oh come on, lighten up. I guess that these long years made you all forget how to have fun. There you go again, talking nonsense. What's your deal? Katanya, this is so depressing. Keep saying stuff like that, and I won't let you outside. Huh? You're gonna take us outside? That's what I was thinking. But you guys just wanna leave me out. So. But if that's what you wanna do, then I guess that's okay. We can leave right now if you're ready. If you still need time to finish up anything, then you should do that now. I'm all set. Let's go. Then away we go. So hype banget gitu. Alright, let's go. Dia punya teleportasi. Dia ngikut gak? Oh ngikut cok. Gue kira ditinggalin cuma nganterin doang. Yah elah ketemu di sini lagi anjing, ngeselin banget. I would go to such disgusting place even if someone paid me. Dia nggak mau. I totally agree. You are all going to the Dragon Abyss, are you not? Yeah, that's right. And please allow me to take you there. The Dragon Abyss is home to my people, the Drags. Really? That's great. I was just thinking how awful it'd be to get lost in this heat. Well, the abyss is right this way. Oh, lu yakin lo? Well, the abyss is right this way. Follow me. Anjir, diterusin ya, ganti. Itu jadi dari party. Ya, itu doang ya. Let's go.